nga sayno arsilam tare shari'a ra dinnin wanda fai izo kan koy abanda dinnin sun da fondo kul kan koy izo takate kaddai dinongo kan ago ko ciya su duk tarbiya nonoti da dai man cani fondo kul si kan ne ekko izo ta ngono man zo haywat kan mana hiji an wancan kan mancin hinni zano me annabi ne bor kul kan ne nya dingi yiza fai ka carga wai bintune sen ni fai nigi ni izo ta to haya kan nigi ban dunyi din irko go wanda haya fai care irko gin ganja kul kan nigi ban dunya tinnin wando fai bumbai din no kan din sai ni zo kane to ni zo na abiri a woden ngano mancin ni kwace ci amma bin bina kir bore gite ko ciya agto ka kawo anon ko ta inna ma ananan de me nin bon gon fafa me ananan di sanni am de no hayan wallahi alada jasantono da alada lalo irko subhanahu wa ta'ala mir fahamandi to ndi mi manda sabbuno kan nan in bor gurzuge no wan sarara da Anas bin Malik wani hadisa kan ne wallahi annabi no ne wallahi laula alla tadafanu la amartu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr nga zaidir ko da manti borbora musu koy kubu mune ni safiji zamnig be hay kan go sare ra kutun gurzugai da bone da masiban da balawo annabi ne don kalanga mir koy ware irko manga al-umma ma yandi bonan da masiba kan talitere go kidinge won sare ra amma da wodin te to dun borabo di kun bino ga kankan mu koi kafiji ka dan wadarra annabi na ma gano mi so in mana ce cirko subhanahu wataala ga to ni dalilai wo kuli gicha birse kan sare gurzugai gono sare ra fitinu gono sare ra hayon gono sare ra kani mayon gono ya dinga bur mu kai ku sola mu kai ku tabbata mu kai ku goi